Assalamualaikum. Mayor Jenderal Sarip Delimhanov, Kepala Departemen Pengawal Nasional Republik Chechnya, memimpin doa bersama pasukan Chechnya sebelum menuntaskan misi Ukraina. Tribun Timur mengutip media resmi Chechnya, pasukan Chechnya ikut membantu Rusia melakukan operasi khusus di Ukraina. Saat ini tentara Chechnya bertugas di Mariupol dan membantu milisi Luhansk dan Donbas menumpas tentara Ukraina, Azov dan Resimen Aidar. Presiden Chechnya Ramzan Kadyrov rutin memperbarui perkembangan pasukannya via kanal Telegram @Kadyrov_95. Nazi ini harus ditumpas sampai ke akarnya sebelum sampai di depan pintu kita. Kebenaran bersama kita, perjuangan hari ini menentukan masa depan kita. Demikian keterangan video yang diunggah akun Ramzan Kadyrov dikutip Tribun Timur Minggu tanggal 3 April. Горячих местах, и мы будем дальше их бить. Мы появляемся там, где их больше всего, и будем их бить в любом месте, где они будут появляться, пока последний фашист, последний наций не уйдет на тот свет, не поднимет руки и не сдаст. У нас есть только один путь, это путь Ахмат Хаджи, и мы будем этим путем идти дальше и дальше, до самого конца, и очистим эту землю так, как очистили нашу родную Чеченскую республику. Ахмат!